خب سوال دیگر. استاد مرد تا چند مدت از زنش دور باشد که زنش به او طلاق می شود؟ یعنی چند ماه یا چند سال از زن دور باشد که زن طلاق می شود؟ اگر زن برادر عزیز تا 4 سال شما اگر نه مالی یاردم میکنین، نه همراهش هستین، نه خواب خیز دارین، نه از او احوال پرسی میکنین، در 4 سال میتوند زنک رفته از مرکز اسلامی خط طلاقش بگیرد. یعنی از تن مرد از مرکز علاقه طلاقش نویسانده میشود، ایدهش هم میپاید شوهر کردن میگیرد. یعنی تا 4 ساله اگر مردک مالی یاردم نکند، همخوابگی نکند، از احوالش نپرسد، زنک میتوند که رفته خطی طلاقش بعدی 4 سال گذشتن بگیرد. لیکن اگر به شرط بعضی آدمایی که مثال معذورن، مثال زندان دارن، یا ممکن در سفر هن امکانیتی آمدن ندارن، خلاص یا یک راه دور میروه بیمار میشود، در این حالت اگر مبلغ روان کرده بتواند یا از حال مثال همی زنک پرسیده بتواند، خدا خواهد اینجا ده دیگه ای زن باید که راه مرد نگاه کنه، باید که صبر کنه. اگر مثال صبر کردنی نباشد، مردک بگه که ما 10 سال مثال بگیم حکم صادر شده که من باید در زندان بشینم، یا اینکه مثال هم مرد می رود از پیش زن دور می رود 1 سال نیم سال پس میگه زنکش که مثال من دیگه آمدن نمیتونم. همینجا اگر زنک از مردک طلاق طلب کند، بگد که مادامی که تو نمیای یا مادامی که تو مثال این قدر سالهای طولانی در زندانی، اگر مردها خودشون اگر بگد زنک جواب بتن، امکان جواب دادن باشد، خوب می شود. لیکن اگر به شرطی که زن رفته بتواند، خبرگیری کرده بتواند، اینجا در دیگر ضرورتی طلاق طلب کردن نیست. ولی مردها قطعی اگر مصلحت کنن، مردها اگر اجازت بتن که دیگر من در حقیقت مقصد خدمت ضامن نمیکنم، این سالهای دراز تر من نمیکنم و طلاقش کند، انشالله اینم یکان گناهی ندارد. ولی حرکت کنیم برادر عزیز، حرکت کنیم که وقتی بسیار زن میگیری، عروس 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه را میمونی، 2 سال 3 سال در ملکای بیگانه میرای میگردی، بعد یکی آوازه میبراید که زنت با یک فلانی مقصد راست گرفتن، زبان یک کردن، خواب خیز کردن. اینجا برادر عزیز خود ملامت که این عروس بود. وقتی 1 سال ایستادی، نیم سال ایستادی، بین حضرت عمر حفصه را چی گفت؟ گفت حفصه گفت دخترشه، زن حضرت پیامبر من بود. گفت حفصه گفت همین زنک چند قدر میتونه که به شوهر طاقت کنه؟ حفصه مادر من گفت همین تا 4 ماه گفت زنک چه مقصد داشته میتونه. بعدی 4 ماه گفت امکانه که در همون جاگه خوابش گفت آتش بزنن. حضرت عمر امر کرد که بعدی 4 ماه در کجای باشین بیاین ای زنهاتون خبرگیری کنین. برای همین کدامید که در کجای باشی امکان داری از همه در مهم زندگی تای بیا اینجا در باز 1 ماه 2 ماه بیست، مثلا 4 ماه دم نتونی، حدی اقل 6 ماه بیا، 6 ماه دم نتونی، حدی اقل 1 سال ده باید بیای تو. حتما بیا باید خبرگیری کنی. اگر امکانی بردن باشه بگی ببر. بسیار زندگی و از همه حساب ویرانه. این عروس های بیچاره، این خانه تاجیک ما قریب 8-10 نفر آدم داره. تو در اینجا ایره میمونی، با میبرای میرای، با یک فعل دیگه یاد گرفتین که طلاقی اکام دختره در دستی آتد میتی و آچد میتی و خواهرت میتی و اپد میتی و دادرت میتی. یک آدم، این 7-8 آدم قدی چه ساز میگیرن؟
забони ҳамаи ра киҷо меоӣ? И бояд дар пеши ҳамаамон хуб шавад. И ҳамаамонда бояд хизмат кунад. хеле мумкин нест. я нигоҳи шариат нодурустай. барои ҳамин ҳар боре ки рафтӣ дар ҳамун роҳҳои дурам ки бошӣ, ҳозир телефонҳои ҳатто бепул шидагиае. ҳар рӯз занг бизан, ҳар рӯз занат қади гап зад, бипурсиш занак нағзи, аҳволот хубай, вақтот хушай. агар яке мабодои занат шикоят кунад ки хай мақсад очат ғаму мета, хоҳарат ғаму мета, хоб дарҳол девона наша, зеро ки корҳо ҳастанд. ту дарав насиҳат ки бугӯ мисол занак ман медонам и сабаби раҳдурӣ маҳай, ака ман дар ҳамун ҷо бошам иншоалло и коро намешава. и занат мисол бечора дур будани ту, иса ай тарафи хона ӯра ғам доданай. ту дилтӣ ки бугӯ занак сабр кӣ. майлуш ту ҳоло ки ту медонӣ ку феъли очата медонӣ, феъли отата медонӣ, феъли додарота медонӣ. бисёрат ба хотири модару падару фарзандои падарат занотона талоқ кардин, гашта бо қатъи авлодотон ҷангӣ шиден, бо ҳамун зантонро никоҳ карда гирифтем ку. барои ҳамин доим занг бизан, доим аҳволпурсӣ кӣ. хеле ҳеҷ вақт дигар ин чизҳоро раҳ нате ки ҳамун модарта занг задӣ, чӣ хел нағзен созен оча, хай хуб кардӣ, кори хуб кардӣ. модарта аввал занг биза. ай модара дар бораи занат бипурс. баъд аз он дар кор шава модарта бигӯ телефона дасти зани ма дафти ман қатъи занам гап занам. и хел не ки итари принсипҳоро қабул накунӣ ки қатъи ҳами ма гап задӣ шид, ҳамиҷа дай мақсад ҳама нағзай ҳама не, ман қатъи занам бояд гап занам. бародари азиз, агар ҳами кора намекунӣ ту гунаҳгорӣ. агар модарат ба гап назад, сухани модарта нагир, қатъи занат гап зан, аҳволпурсиш бикӯ, насиҳатш кӯ, ба сабр даъватш кӯ. зеро дурии ту бисёр барои зан мушкилай. челе ки ту ҳам дар ҳамун ҷо азоб мекашӣ, азият мекашӣ, ай ҳисоби безанид, иам дар инҷа азобу азият мекашад. уҷа бо ту хубе ки тура ҳеҷ ка ғаму диққат намета. яки инҷада и келин мардум қатъи бисёр муросо вазбинай, аксарият вазбинай. ҳаст хонаҳое ҳаст ки келинҳоро ранги фарзандошон дӯст медоранд, келинҳоро ҳурмат мекунанд, вале ҷойҳое ҳаст ки келина бисёр да ҳаққиш ҷабр мекунанд. барои ҳамин додари азиз, ҳар рӯз зангш бизан, ҳар шаб зангш бизан, шӯхӣ кӣ қатъиш, аҳволпурсӣ кӣ. дар кор шояд маблағ равон кӣ, бугӯй на яка бигир мисол фалон фалон корота буд кӣ. ҳамин чизҳоро бародаро ҷиддӣ бикунем ки ҳама ҳамин корҳо ва бадбахтиҳо ай ҳисоби анамин муомилаҳои дурушти шумо ва муомилаҳои сахти хонаводагиҳои шумо ҳаст.